Hakaski jong kejingyo banya don benta hakaban sam ya kaski MLA jong kamaulai constituency kabami khmat doba Bright Star mar banyang kumu MLA nakaseng VPP UMP ke Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Singkon ulapan pai kejing mentoy jong kaskim kabagi patba kiyo kata kabakan top naka MLA bat MP scheme. Hakatika sengi kalau don ru kajing pensai nau ba Arden mela besayumaj u MLA kanongkram constituency halor ke MLA scheme hakabau loong. Baka MLA scheme ke kentop ya ke Special Rural Works Program SRWP, ke Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP, ke Development of Traditional Folk Music DTFM, nalor ki wede ki scheme ki basyang ru ha ki nong mikmat ke constituency bapentrai kam ya ke scheme. Habakran halor ke jing mentoy ke bagi patba ki yo na ke MLA scheme araja arpulai do araja arpusau kata ha ke spot regunai lor araja arpusau na kaliang Dr. Ricky AJ Singkon ulapan pau bahado Syihajar Hendrius pa sanpaulak kapisa kandai na ke bentau patba ke bagi nong mi khmat ki dewan pentrai kam ha ki bentau baper ban penroi ya ke snong bat kathan MLA yo ha ke sisnam arspa sanpaulak te Nading multiply ke system nrupo into 2.5 kamot kat sanspa lak haga system nagamenta ke nrupo tli ke consultancy arangkat bat laingot ke MP ke bangyo sanklor haga system kamot abai khenlang Syihajan ruspa sampulak kapisa kabadai nagamenta upat ba yang hangni kerpat pada kentu kum kinong mikmat dan ini kum ki sakri ki jong upai ba jong ki kenrat ki ba mapi ki kenrat pilajit yang ini rupo bat armut bat iway keblok indirect i MP juga Raja Sabha perkat katnu kalong ka jingker kupi ya ka state ka jongi nada kata ke pisau baro kalet Syagita kibari hok banyo. Kan bakita kibayo diang ya karu. Kipandon kam hok ya kata. Nganget nginom long ke state kumni ku mangilong. Hagi babon kibenta. Nganget scam bat mekermen scam. Bakini ke kilong kijing sedang jong ke batama. Kawan yarap ya kaban kentiu pat. Ya ni ka ri ka ba it ka jongi. Ya ni ka jat pen riu. Tip lay. Panra eka syagi kerdan ki bahalor bat kham shalor kermen scam nangni shakmat kinyo i shisha ya gari ba ka jat pen riu jongi ladingi pendon kam hok bat ban sam hok ban pendon kam hok bat kita ba pujang ru ken le hok nanget scam nginyo i ya kani gari ga jongi shisha ka jingkermen ga lawe to pernai Hakawai kaliang uba Bright Star Welmar benyang haba ajing kran haswaban sam ya ke scheme uloong banakaliang ke VPP bat kumju na kumu MLA ke maulai uloong bakumbau lakular hakapor election un pendap hok ya ke kamram kata ban sam ya ke bha ke badai jong upat ba haba syet basai bat kumba ke dai shispa na ke shispa hakisnam bat kipor ke blalin no bon na preng jongi ngimju plet jimot bat bon sin ngimju kli habau MLA UI ya ka jingarak shapi ki patba bon sen ngim jukli habang iyo ka jingarak na MLA ngim jukli la kalong leng ba kater katar le ba kanu ka bau MLA UI ngim jukan mau ngim jukli MLA hatu ba PI ngai gani ka tiar ka lu pitiet ya gani ka tiar karpat ya pi patba long ki bastat nang ne shikmat datip namar bon sen kadon ka jingsim kabu hagukum kita kibentaru. Nah, nakalian juga Voice of the People Party. Bat nakalian juga kumu MLA Jongpi. Baik ba. Ngan pendapok ya ke kamram bakani kani bepor. Kabak kawin na kijing kular. Kabak kelar hapor juga election. Kalau ban samhok ya kabah ka jong baik ba. Kumba kadai shispa naka shispa. Hakani kesngi uba Bright Star Well ulas sampai ba kumba R. San Pralak tingka bakentup ya ke Special Rural Works Program SRWP ke R. San Not Lak tingka nalor ke Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP ke Balai Lak tingka ke Intensive Arts and Cultural Development Program IACDP ke R. San Not Lak tingka bat ke Development of Traditional Folk Music DTFM ke R. San Not Lak tingka. Yang sudah sesuai dengan
puri nama kidon kumba pras pak mut mau kibang labha nam tak taki individual beneficiaries kiban yoknong lingba kaneka SRWP kabaka sorkar kalamang maskwa ben puri ya ka kumnu ka proposal kabang labha so ka government bat kabaka government ru kala approve katum ka jingpa ka proposal na kalian berjona kaparingkong construction of 50 number of low cost house mau kajing shna ya ki yeng ki baduk kumba san po tli ki yeng ki baduk hakador nyup san hajar kawe aspa mau pa kat kum ka guidelines jong ka SRWP amlang tentam ya ka nyup san hajar di nama kadau nila bu nyup san hajar kawe ki yeng san po tli ki long yeng ki baduk bat kapoi sakalai pinyolang sanpo hajar nakwa pinken nakwa mo yo don jingduna sibit yo don baja tiseu ong mo shitika rumja yo sibit kaja soban song tu sakhen kabet na kambet kaja na kamja kajingken kajuni construction of 50 number of low cost house kiyeng baduk sanpo 3 hakador nyo san hajar kawe kapoi lai pinyolang sanpo hajar kabaa renovation upgradation of 150 number of houses. Kata kabut ban maramut ya kiyeng kiba la jot la pra. Ban ya kali lamang kumba shispa sanputri kilongye. Shispa sanputri kilongye hakador arpusan hajar marwe. Bat kapoi syakalai pinyolang sanpo hajar. Lai pinyolang sanpo hajar. Nangta ban kabalai provide assistance to 500 number of farmers, laborers, small-scale traders at Iwepan. Haka pisah kaba Shipo Hajar Marwe. Kapamut ban ai jingeram financial assistance. Mo kata kalong ki nongret, ki nongtre bela, ki mystery, mo ki bateri, ki bobun ki kam, lani ki badi jingdi, ki badi dukan ibarit. Ban ai jingarap ban yadan bentalang lingba kan ke SRWP ban yarap hakikam bejongki ban lamang nak benta sanut bat hagador Shipo Hajar sanspa nut hagador Shipo Hajar maroi bat kani kopoi sanpo lak tingka ban nalo kata rupan amar kajing kendu jonga bat kibri baki wan mo kidon kibri wan ikendu ingai dong bak to se ai jingaram kayim da jonga kamnong su kalapai ketenum mau kedang pun apa mulai kibada ka ketin ketenum te nam de nama kata ngalamang kumba shispa kilonging kibanyo harbidi bat kali ka CGI shi bat hakador kumba pra lak tingka ya kani lamang mau ban ai ya ki CGI shi shaki shispa li kilonging hakador pra lak tingka bat kabasan kawai ban ai ya kajingirap lingba ka ambulance sya kawai ka seng bakata kalong ka Maulai Association for Welfare Livelihood Accessibility and Inclusiveness ya kanika ambulance ka ban ai ka ji syakri ki pai pa ki bawan na kalong yeng se ki baduk ban ai ka ji syakri ha ki jokam ki jongki lingba kanika seng balamang ya gede ha kador nyolak tingka bat ka ban riu bakali pan kali construction of orphanage house kayeng nam taki kun swet kabadan hangti po mau siap kenam balamang ini hagador san lak tingka nang tak bah new construction of building for New Life De-Addiction Center at Umshing Maukenro kani pan ai jingara ya kani ka New Life De-Addiction Center kabayarap na kataki kibangop hagi jingdi penbuai badya kani lamang sanlak tingka nangta kabapra construction of computer room at Nongkwar Presbyterian Secondary School hangte po mulai Nongkwar Block 10 badya kani lamang hakador sanlak tingka nangta kabakhandai construction of school front yard ground with PCC walk at St. Francis de Assisi Higher Secondary School Maulai Kenton Masar baik ini kelamang hagador Lailak Prapo Hajar ban ai jingrap nang antar di school St. Francis de Assisi Higher Secondary School kemudian hapo Maulai Kenton Masar nak kata tembah
ya ka Madan School ka joki nang ta ka Shipo construction dari ka installation of solar lights including fitting at Sacred Heart Girls High Secondary School Maulai Putmuri bagi kini lamang haga dor ma khandai lak arpo hajar bat ka khatwe purchase of furnitures for Umsal Maujendrong SSA UP School bagi kata lamang haga dor nyo pesan hajar banyarak pantir panpanbahai ki ben ki duli ki dulu ki bari ki furniture angti po ke school Umsal Maujendrong SSA UP School nang tahu bakata kaniru hakaju ikorkom purchase of furnitures for Christchurch Morning School balik kata lamang hagador nyo pesan hajar nang tahu bakatla purchase of smart board projector and laptop computer for Maulai Christian Knight Secondary School kata po Maulai Yorhab balik kaya lamang hagador laila tingkat nanta kabakatsa purchase of furnitures for Bay Academy School at Laddo kaniru habi bantian iki ben kiduri kijongkam jong school bari kaniru lamang hagador nyo pusan hajar nanta ipoiru habi ba kijingarap kabang lamang namata kani kadam dehi namta ka school mo kabakatsan renovation of Jathang Upper Primary School building at Jathang Mausekhanam bagi kali lamang hagador arlak tingkah ban penbha ia ketuka school kapala jot kapala pay nanta kabakan riu provide assistance to Hill Farmers Union Maulai Circle for construction of CC footpath bagi lamang hagador silak tingkah ban ai jingrap ia kani ka seng jogi nongrep keberan po Maulai mansna ya kalenti ya kajoki man poi sako ka processing unit kabadan hangti apo Maulai Mautawar nanta kabakat nyo purchase of sports materials for Maulai Sports Club bagi kini lamang hagador silak tingkah nanta kabakat pra purchase of sports material for Mautawar Sports Club bagi kini lamang hagador santusan hajar nanta kabakat kendai purchase of sports materials for Nongpring Cricket Club at rupees 50,000 hagador sanpo hajar nanta purchase of sport materials nanganta Kashlen School of Martial Arts bagi lamang sanpo hajar nanta purchase of sport materials for Young Talent Badminton Club bagi lamang hagador sanpo hajar tingkah nanta purchase of sports materials for Green Heart Boxing Club bagi lamang hagador sanpo hajar tingkah purchase of sport materials for Umrejak Sports Club bagi lamang hagador Lifesan hajar tingkah nanta purchase of sports materials for Nongkolo Sports Club bagi lamang hagador Lifesan hajar tingkah kibalong functional bat kiba shimbenta la kalong hapo ka Shillong League ki division ki papier nado ka Shillong Premier League ka second division ka first division bat ka third division kiba nang ni napo Shillong kujungi idon lupat agre ka Shillong kujungi kiba shimbenta ka cricket league kiba hangni bat kumta ter kiba tre kumdu ban yarap ya ki kun samna hapo kan ka Shillong hapo putsam ka Shillong Maulai na kata ban yarap iki hai ki kam yele kai ki babun ja na kalian jonga ban amli lamang ban a ka jingrap kumani dan benta ki ma ka yarap lut ne ban dan benta bakki bat kintiu ya ka sports hangni hapo Maulai na tangi poi pa saya ki jingrap ki bani a saman na kawai pa kawai ka Shillong mo saman na kawai ka Shillong hapo putusan ka Shillong Maulai lamang namta ka moyong rim katkum ke sing dokam ke joki mo katkum ke sing dokam ke Shillong katkum ke sing thak ke joki lamang kita baro ke Shillong ya ka moyong rim lamang arlak sanpo hajar ya ka moyong rim nanta ya ka moyong jatung lamang saulak sanpo hajar nanta namta ka jajo lamang arlak tingkah nanta nagamenta ka Shillong thlong lamang arlak sanpo hajar nanta nagamenta ka Shillong Maulai Nongkwar lamang saulak sanpo hajar nanta nagamenta ka Shillong Yorhet lamang arlak sanpo hajar tingkah nanta nagamenta ka Shillong Maulai Nonglum lamang saulak tingkah
nangta ka mulai sila karya lamang arlak sanpo hajar, nangta ka snong mulai nong preng lamang arlak sanpo hajar, nangta ka snong mulai moksiar lamang arlak sanpo hajar, nangta ka snong mulai putburi lamang lailak sanpo hajar tingka, nangta ka snong umjur lamang arlak sanpo hajar, nangta ka snong modotki lamang salak tingka, nangta kasnong kentan masar lamang lailak tingka, nangta kasnong mauro lamang lailak tingka, nangta kasnong maukenro lamang arlak sanpo hajar tingka, nangta kasnong umsing lamang arlak sanpo hajar tingka, nangta kasnong mautawar lamang saulak tingka, nangta kasnong umsa lamang arlak tingka, nangta kasnong nongkoklo lamang arlak sanpo hajar tingka, nangta kasnong mausiak khnam lamang saulak sanpo hajar tingka, nangta kasnong umpro lamang silak sanpo hajar tingka, nangta kasnong umrenja lamang arlak tingka, bat nangta kasnong maran mokhar lamang arlak tingka. Tiaba khenlu kelum ya kanika skim lingba ka SRWP la pikenya ka poi arklur sanpo lak tingka hakasisnen kabang yo bantlay but nalor kanipan nalor ka SRWP Special Rural Work Program idon ru so lightly ki scheme kibawan ning ba jomo MLA mo ba katang kalong kaway ka DTFM mo Development of Traditional Folk Music kabalamang arlak sanpo hajar de yakini nakamtaw news nem lamang kumni providing assistance to Tipyar School of Music kebetulan hangte kok mulai nongkwar nagarota bantie ikitiartem lani ban organize cultural program kakum kajik ibet kajoki lamang sanpo hajar tingka nangta provide assistance to na ubna mokani kakenhun tem nangte na kok mulai motowar for purchase of musical instruments lani ban organize cultural programs kasyong haki lamang ekador sanpo hajar tingka nangta providing assistance to Kimau Bersiu itu kikenhun kibandet bandruai mene Kimau Bersiu nangte napok mulai motsiar for purchase of musical instrument lani organizing cultural programs kasyong haki lamang sanpo hajar tingka nangta providing assistance to Jam mulai pemuri kakenhun tem tenrai for purchase of musical instruments dan dapat organize cultural programs kat kejing ibet kejoki hagador sanpo hajar tingka nangta provide assistance to ba don borlang kriam mana po mulai nong lum wei na kinorwai nong tem nang ka dong kathan kejoki ba baro ni itu bat lamang nang taban thi musical instrument dan dapat organize cultural program hagador sanpo hajar tingka bat baro kalong arlak sanpo hajar tingka nangta idan ru sai kawai patka scheme kani ru arlak sanpo hajar tingka bar kani pat kadai kata kani omka IACDP kani ru kabidi batka arts and culture ka promote namta ka ruai ka siau tenrai ka tem tenrai ka syak tenrai kadai hapo jong kadai scheme bar kani ru kadai arlak sanpo hajar tingka badai kini lamang ban ai ban provide assistance to dalariti kini rudi ka kunhun ruai ka bapau nang ni na kadong kathan ka jonga ka jongpi nang te na po mo line akor ban ai nang ta joki bakin thi ikitertem terput nani ban pelong ikini cultural program balamang sanpo hajar tingka bar ka arpa ning ba jokan ka scheme IACDP bakata galong provide assistance to Sengkasi Maulai for organizing cultural program ban lari ban purchase of musical instrument lari ban improve ya ka traditional dance ground kajoki lani kalumpung sya kajoki badikani lamang agador arlak tingka intensive sports and youth development program dia bagi bakani kabenta hakawai kasien la khot ikiseng samna jong ka snong apo putusan of snong mulai barakoi la khot chika meeting po office rekam bejonga bar ngalong iki pet la principal iki kilon kini schemes ki papier ki ba
wan lima jong MLA la kalong ka SRWP bat kiwei pat kumba pilai I menta ban ngal ong iki mo kadon ngali skim ka be dei nam ta kisamna ka dei thik na kam tai kisamna kumba ka kerteng jong ngali skim ka dei intensive sports and youth development program mo de ha ka jing su thu ka jong kalong ba ki seng samna ki snong ki ba phet mo ki don la ka jong ka benta ban kentiu ya ki para pun samna la kalong ling ba ka sports la di ki activities dia nama tadang la khot iki ban ong nak kalian kejong ni penbet ak institut kejoki bagani ke skim ISYDP kan let bet check seng sama haki arpulai arpsal li kisnong judan hapo uput usam jong kisnong maulai mo bat ngala persai ki tu siru nama ong ba karon ni ke institut bakla mo bau MLA kemot election MLA yo lut baro patari ke institut ngong ien apakah sorkar kamang iki skim ka pa bat ki guidelines dan ai bat ki guidelines apa ka iki skim bat habi di bat SRWP dan ikan itu skim MLA skim ngom itet pa ka ba arklur shiteng kadon ke guidelines bat na peni ya ki sen sama itu skim bagi wan na peni kau beli ke bentar apo ka guidelines jong ka SRWP ka ba ong ba numla lingba ka SRWP ba pin ai makin organize ya ki tamasa mo la kalong ka sport sa kido tamasa Pima apa ke jenera pro limba SRWP saki balang ki bakir mo nomla aban ai ke jenera ban organize ki sports events katang kare kas SRWP ka keren sha badai nama tadang ong kadon kas sorkar kelamang nam taki kun samna limba ka ketika ISYDP intensive sports and youth development program but ngong kani kan let ben saki seng sama pada ke jengi pet ke joki ong tangba kanun nong kumju nama kilan kisnong apo mulai ki bahe kisnong ki baret te hatu ski ki seng sama ka I ka jin start ke jonga ku ban phia ya kini ka skim bat halo kata ala penbet abi ni ka skim bat ala phia kumni mo ban ai di ISYDP maus nem kini kalau maus nem ban ai ke jingram provide assistance to seng sama mulai nangkor for organizing sports and youth activities mo hagador khat prahaja nangta nagamta kisnong mauyong kumjapung khat prahaja nangta ka seng sama mulai merot beki khat prahaja nangta ka seng sama mulai phumuri khat sanaja nangta seng sama mulai motowar khat sanaja nangta seng sama mulai keton masar khat sanaja nangta seng sama mulai menglum khat sanaja nangta seng sama mulai moro khat sanaja tanam tak seng sama mulai thlong khat sanaja tanam tak seng sama mulai moyong rim khat araja tanam tak seng sama mulai yornghem khat araja tak seng sama mulai nongpreng khat araja tak seng sama mulai jur khat araja tanam tak seng sama mulai selai karya khat araja tanam tak seng sama mulai motsiar khat araja tanam tak seng sama mulai maukenro khat araja nangta seng sama mulai masuk kenam khat ar haja nangta seng sama nongko lo khat araja nangta seng sama renja khat araja nangta seng sama sing japung khandai haja nangta seng sama maran mohar khandai haja nangta seng sama pro khandai haja ban nangta seng sama mulai jajau kendai hajar pada bakin ya kini baru kecing asyik seng sama baru kalong lailak tingkah SRWP lembat kiwepan mau ISYDP lailak tingkah nang taka DTFM arlak sanpo hajar tingkah banna ka IACDP Intensive Arts and Culture Development Program arlak sanpo hajar baru ke skim limba jamu MLA kalong arklur sanpo pra la arklur sanpo pra la bat nakini pan nakini kabut praspa kalek habangi ai ka jingirap syaktu kilong yeng kiba duk nadu pasnai ki yeng peduk ban repair tapan ai jingirap nang tai ki betrei ki kambela betrei kam misteri ki bobu idukan ibarat si jingirap ibarat nak kalian coba asal WP mo kila ban company khandet ya kedukan kejongki bat ya kata kalau kumba praspa ngut
tadi praspa ki longye lamang. But nolong katapan kabasa pan kadai kajingerap kabani ai ndriu pinyo kalong syaki school syaki sports club nang ta bat syaki snong baru apo upusan jong kamulai konsensi hi baru koi te kani kadai kajing pendra nagalian ke jong aku MLA jong pi agani extensi gom ta hagami dei bat ki scheme ki bapier nadu ka SRWP nadu ka ISYDP DTFM IACDP bat laplai pai ba habachit basai hagari ka por agani extensi gom ta bat baru ke scheme ka kot saka Arthur Sanpupra Lak Tingka. Kon ba iye ni ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi ki ni ki ju ki jing ba man la kasngi bali ka ne ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Rai man kapor nyem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kum nu ngan lai na Chapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya